Igicu TV Nation. Ibyo ntabwo bisanzwe ku itariki ya 2 z'ukwa gatatu 2024 kubera yuko iri gihugu cy'Uburusiya kimaze gushyira amakuru menshi cyane kandi akomeye atangaje avuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buryo ki irikohereza abacanshuro mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo kugira ngo bafashe umutwe wa M23. Intambara y'isi ya gatatu igiye koranda barakiye, igiye kongera guca ibintu kandi igiye kongera kuba ibitari byarabaye bigeraho, igiye kuba ihereye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Drone z'Uburusiya karabutaka zakabuse amakuru atandukanye, amakuru akomeye cyane dukesha imbone z'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe umwanzuro wo gufasha umutwe wa M23 nyuma yuko igihugu cy'Uburusiya gikomeye kugenda gifasha Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibi ngibi byababaje cyane igihugu cya Amerika, kiravuga kiti nta mpamvu yo gutsindwa n'umwanzi wacu ukomeye cyane, umwanzi wacu ari we igihugu cy'Uburusiya. Ati ibi ngibi ntabwo bibaho. Kugira ngo twibukiranye, ese igihugu cy'Uburusiya gifashije leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ikabasha kuba yatsinda umutwe wa M23, ibi ngibi byaba bivuze iki ku ruhando mpuzamahanga? Ibi ngibi icyo bishatse gusobanura nuko igihugu cy'Uburusiya cyaba cyungutse inshuti ikomeye cyane, cya gihugu gifite ubutunzi budasanzwe, dore yuko abashakashatsi bagaragaje yuko leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ishobora kuba ifite ubutunzi budasanzwe, bwa butunzi ku buryo bwiyongeye n'ubutunzi bw'Uburusiya. Uburusiya noneho bwatangira gukora bya bitwaro kirimbuzi, bya bitwaro karabutaka byakwangiza isi yose ku buryo ki Amerika ibyo yigira ngo ni igihugu cy'igihangaje cyahita kijya hasi 100%. Ibi ngibi rero bikaba bikomeye kuba byari impungenge zikomeye cyane igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero ntibisanzwe, akaba ari nayo mpamvu kikarundura ikomeje guhangayikisha umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Biden. Ese intambara ya gatatu yo yaba bigenze bite? Yaterwa n'iki? Ni izihe mpamvu karundura zatuma intambara y'isi ya gatatu ibaho? Nuko muri rusange nukuvuga ngo impamvu ya mbere ni iyi ngiyi ikurikira: nuko mu gihe Repubulika Demokarasi ya Congo yaramuka itsinze umutwe wa M23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bazo batakwihanganira kandi cyangwa se ngo bemere kuba batsindwa. Mbese uburayi bwose uri inyuma ya M23. Niyo mpamvu karundura runaka itakwemera yuko M23 itsindwa bwerere. Ibi ntabwo bishoboka, ahubwo azashiramo ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'ibintu ngombwa, izakomeza koherezamo abacanshuro bayo maze kugira ngo barebe niba M23 yatsinda uru rugamba. Kwibukiranye neza, muribuka yuko mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Congo agiye kwamamaza, yavuze yuko igihe azaramuka atsinze umutwe wa M23 agomba kuzafasha FDLR gutera u Rwanda. Ese ibi ngibi u Rwanda rwabyemera? Ibi ngibi rero nibyo bikomeza urugamba. Mbese mu yandi magambo, aya magambo yavuzwe arakomeye cyane. Niyo mpamvu rero n'ubusanzwe iyi ntambara yo muri Repubulika Demokarasi ya Congo ikomeje kugenda igorana cyane. Mbese ibintu ntabwo bisanzwe, ibintu ntabwo byoroshye na harurema. Dusenge bara kugira ngo bibe ibyuya ntibibe amaraso. Amakuru mashya ndi amaze kutugeraho nuko ku itariki ya 29 z'ukwa 2024 nuko umutwe wa M23 waturikije ibifaru bigera kuri 2 bya FARDC mu gahinda, mu maganya, umujinya ukomeye cyane. FARDC yafashe umwanzuro karundura wo kohereza amabomba, amasasu, ibisasu kirimbuzi cyangwa byaturitsa ibintu bya M23. kandi twicanye yuko abasirikare bamaze ku rugamba ku Rwanda rwa FARDC basaga abasirikare 400 bose nibo umutwe wa M23 watangaje yuko wivuganye ku rugamba. Hamaze agahenge ku mpande zombi hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa M23, dore yuko ingabo za FARDC zafashe umwanya wo gushyingura abasirikare bitabye Imana muri mirwano yahuzaga umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC, Wazalendo, Nyatura ndetse n'ahandi. Andi makuru mashya nuko MONUSCO yafashe umwanzuro wo guhunga ibice yari yarafashe muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko muri rusange aya makuru amaze kutujya muri kano kanya suko bikoze ku bw'indi mpamvu, ahubwo no kugira ngo habeho igeragezwa ry'uko
mu gihe MONUSCO yaramuka idahari leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakwirindira ibirindiro byayo mu duce dutandukanye kandi twavuyemo na MONUSCO. Asura vista mbibutse ko ngendi jobless ndabakunda cyane kuri subscribe, comment ndetse na share kugira ngo aya makuru aba acukumbuwe anyura mu gicu akabonwa n'imboni zacu akugeraho gatanu kuri gatanu. Asura vista ndabakunda cyane, subscribe ndetse na share. Jobless Igicu TV Nation.